Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O se whainga malanga le Qantas mai sini I fiti, po li putia le toi riu mai o no lo whitaua ina se wha le tonu e tantunuina o lo o a fiai. Potential mechanical issue a fiai le valele o le Boeing fitu tolu fitu malangatu mai sini mo Nandi I le lata le iwa I le tai au, a e toi whaafoi mai ma toi tūla were ele le itaina le smutasi le tai au na leila. Pa mai se so upo le Qantas i le 9 News, o le whainga malanga na toi riu mai na ua maua e pailate le whailo, o se tūranga wha le tonu o lo ono a fiai le waalele, ma sa muri tai le pailate I whainga wha vai o tūranga wha pea, ma toi tū vai ai saunga le mū le malai waalele sini. O le aso ina le vai in sinia, ma ua ave fo I le whaftai le company waalele le pasese I le lava papale, ma o lo ngāre lue nei le toi wha tūranga ina o isi malanga, mo le ave nato pasese fiti. Ua tula I mai le nei fo I mata upu ini nei tula talu na whaeloa le isi fo I malanga le Qantas mai au kilani I sini le asonapi le na se manu fo I tula I mai se wha le tonu o na sama saro mia se wha le tonu I se tasi o afio le malele. Tala wha noa se tinama si ana tamateni wa maari riu na ua la vela la tu ta vale I New South Wales se. Fa maile tina I luas furono tau sanga sa malanga matamai te to tolu I le ta vale anga ia tu Queenslandi I lunga le Bruxner Highway ai tifai I tua le ta vale malala tele malave ve ai. Fa mai na maari riu ai le tina le malana tamateni na o le whātau sanga le matua a o isi tamai te to olua o tama uma tasi le tau sanga o le isi ma le isi e iwa tau sanga. Na maua la talatane le no fuanga na tupoe le whalalave a wina tulo le whale mai mo tong putinga. Moli mau nisi na mua mua taunu watu le no fuanga o se vainga whanua no tele e meise le au fia i o na itamaiti. Lo o wha awau nei le su e ngā leo e tu sa o le whalalave a ufa ilo mai wha solo manuia na itamaiti sa ave nātu le whale mai. E fōlinga mai o si ta māmatua lena mawatu o mariulo na whale I Roselands I Sini na wha o lima lava I eisi tasiolo na ainga. Ta ua mai le 7 News o le ta māmatua e peo na ta ua sa mawatu lo na tarii I lo na whale ma wala awa I loa mo se feso soani a o le isi e lua sa furu whātau sanga o whita ua ina e ainga ma le ua mariu na pu eina leo leo se no fuanga la tane. O le pōna pōpo le lata le se furu na tupoe le whalamlawe lea, wha mai e iwa sutas tau sanga le ta māmatua, sa e imanu anga ilo na tino e fōringa e mai se nei fi se turou, mai au fia ima se vaila au e wha o ngā e wha mamai vai tā ele, wa sa saa solo I le whale. Na tonga fiti ai manisi o malo le maloi na ua mana vaina se vaenga tele le vaila au, le manongi, ma o lo o whaia nei le suenga I le atoanga o le nei mata upu. Ua whailoi le so se pōfuanga le federal government a Ausetalia o le a AVC ai Tala Fou mo whaia o ngā lo ngā lue I no fuanga e tau le to atere nisi au mawai rural areas o se vaenga leo le pōfuanga po le ski me whaale le iai tūlanga taua o onga. O le fsosoani o whaingoa help debt o le AVC ai Tala Fou I la tau o tai whape sidi atu tau sanga talo na ngā lue o ni whaia onga I whaai tūia e le ngata I primary schools wa pe foi no fuanga vai ai tamaiti ma o ngā mata. O le neipolo ke te le whainga malo o fuafua e whaasau mai eise vai ngā tupe e o atu I le tolu sururi mawhe pe ai titi mai. Ma le tala muli wa sauni nei le whainga malo Ausetalia I se sifo po Western Australia e whaaloa ia le soringa tūla fono o le tangata po nisi foi e la tute whaailoa le Nazis ai ai nisi ai inga o lo whatanga. O le tūla fono le pe ona Filipo ti atu foi mo moe telefon ua fuafua au fiai ma le whaonga ina o whaailoa le Nazis e ala I pea e tā I le tino tatu. Saunore lo Sili John Gwickley mai le stetele o Ausetalia o le au latou le tari na lava ni kulupu whaapea o hate groups o lo fuafua e whaatupu le fefe ma le whewaa ai o tangata I totono o le latou stete. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo I asa tofi tātou tu e whailo e fo I taimi whape nei le aso a tai au mo seisi whapoponga I manuia ia whaivo tutoio se tātou tunu wha soi fwea.